just natural water, not gaseous one, coming from icy water from Canada. That seems so much more. Moj kratki film Posljednji bunar putuje po filmskim festivalima. Na neke od njih putujemo i mi, a ovo je jedan od takvih. Cinémathèque de Grenoble, francuski festival kratkih filmova. Na putovanju sa mnom je i direktor fotografije filma Tomislav Krnić. Čekam da Tome Krnić dođe po mene. Zajedno smo se u Tomenom autu uputili na put preko Slovenije, Italije pa do Francuske. Svašta smo vidjeli na putu jer traje više od 10 sati. Stali smo na stajalištu kod Torina da natankamo Bengu, popijemo kavu. Skužili smo da je Benga zericu skuplja nego kod nas. Kilometri i kilometri ravne talijanske autoštrade koja vozi kroz Trst, Veneciju, Veronu, Milano, Turin i onda radi zaokret kroz nacionalni park Delle Vanui. Ovaj dio je suludo lijep, ima predivnih ogromnih planina na čijim vrhovima možemo još uvijek vidjeti snijeg. Grenoble nam je blizu na svega nekoliko sati. Grenoble je 16. po veličini grad u Francuskoj, a nalazi se u pokrajini Rhône-Alpes. Sam grad ima nekih oko 150.000 stanovnika, što se i primijeti jer nema nekih velikih gužvi. Za primjer, Zagreb ima oko 790.000 stanovnika. Bienvenue du Grenoble! Grenoble je smješten u kotlini francuskih Alpi, na nekih 200 metara nadmorske visine, a kompletno je okružen planinama i poznati kao glavni grad Alpa. 1968. godine Grenoble je bio domaćin 10. olimpijskih zimskih igara, a po tome je i dan danas poznat. Iz Grenoble primjerice dolazi Andre the Giant. He is said to be the largest and highest paid and best known wrestler in the entire world, Andre the Giant. I porno glumica Katsuni. Između ostalih. Naš dolazak u Grenoble bio je dugačak, ali odmah smo se snašli u gradu. Sve je kompaktno. Uzeli smo svoje akreditacije i odmah krenuli istraživati grad, a ono što nas je dočekalo je nogometna euforija, jer upravo danas igrali su Francuzi. I ovako se navija u Grenoble za Francusku. Tome i ja smo uzeli pivu i pridružili im se u navijenju. Navijači su bili off the hook. Bilo je zanimljivo vidjeti kako stranci navijaju za svoj tim. Sad ovako izgleda Tome kad hakira aparat za parking. Dan se pretvorio u noć, a naše navijanje za Francusku pretvorilo se u više piva. Ubrzo došao je i taj idući dan koji nam je bio krcat. Imali smo jako puno obaveza. Skužili smo da zakazujemo sa footageom za vlog i sad smo onako odlučili malo stisnuti i malo više snimati. Krenuli smo šetiti gradom i vidjeti što nam još sve nudi. Prvi dan smo imali gledanje nekih filmova. Možemo lijevo. Filmovi nemaju titlove, svi su na francuskom. Pa smo onda imali hard time, catching up. Weil sie alte Fotos von der Frau finden mit Schniedel in Boots. Eure Filme, ich hab andere Probleme, welchen Jeep ich heute fahr, mit welcher Knarre ich rede. Könnt eigentlich mein Musikpara anlegen, doch bunker. Naravno, želimo dići dron u gradu, ali da bi to napravili, moramo pratiti neka njihova pravila. Gotovo cijeli grad je na karti u crvenome, što znači doslovno da se ne smije dizati dron. Ali postoje nekoliko pečeva koji su žuti, znači da se smije dizati dron.
Ubrzo imali smo okrugli stol. Svi redatelji kratkih filmova na festivalu imali su priliku predstaviti svoj film francuskoj publici, žiriju i kritičarima. Jedini problem je bio taj što su svi pričali na francuskom, bez prijevoda. Kad je došao red na mene, pričao sam engleski, a gospođa koja je prevodila imala je hard times nalaziti se u engleskom, pa je to malo potrajalo. Čak je dovelo i do nekih zanimljivih smiješnih situacija, ali bilo je super što sam imao dovoljno vremena za polagano pričati engleski, kako bi oni mogli polagano ga prevoditi publici. Donc on suit cette famille jusqu'à un point où il y a un vendeur d'eau. We've got a French co-production and we got a chance to finish our film here in France. You know, special effects and post-production ready and sound design. Ono je jako zanimljivo. Publika je odlično reagirala. Pitali su pitanja i afirmativno su sudjelovali u dijalogu u našem filmu. We do fake commercials for that company that sells the rotten water. And at the end, if I'm not mistaken, you put real images of the documentary. About the film, you know, we just wanted to make a world that will seem believable, you know, so just to maybe you should dress it now. Donc au début du film, quand ils ont commencé à avoir l'idée du film, ils ont cherché à faire quelque chose qui était montrable. We drink the water now, and we just don't respect it, you know, because we just spill it away. I'm not a person that's sort of an activist, you know, I'm not an activist, but it's a subject that I find very intriguing, you know. Just natural water, not gazé ou swan, coming from, I say, water from Canada and other one, about very expensive, about 10 euros a liter, not a liter, but 3-4 a liter. That seems so much more. Yeah, so Vrlo zanimljivo, jer tako nešto se ne događa baš prečesto kod nas. Uglavnom ljudi nemaju pitanja, ili im se ne da postavljati pitanja, ili nisu naprosto motivirani i ne zanima ih. Svejedno im je. Nakon okruglog stola išli smo dalje vidjeti što se još krije u Grenoblu. Grenoble ima jako zanimljiv cable car, kao žičaru u obliku 5 jajeta koje se lagano podižu u sajlama iz samog centra Grenobla do Bastilje, velike stare tvrđave koja gleda na grad. Jedini je problem što u tim jajcima nema klime, pa je užasno vruće unutra. Na vrhu, pogled prema gradu i planinama je predivan. I dalje me fascinira kako je predivno ovaj grad smješten među tim vrhovima. Ubrzo smo se morali spustiti nazad u grad, jer je uskoro bilo još jedno prikazivanje našeg filma koje nismo željeli propustiti. A u 8 sati bila je i tekma, Hrvatska protiv Rusije. Tom je bio nabrijan da gledamo tekmu i morali smo pronaći adekvatnu birtiju u kojoj bi to mogli napraviti. Gledali smo film na projekciji i onda smo tražili sad neki place gdje možemo gledati tekmu. To smo i našli. Prvi red do televizije. Savršeno. Tom je bio sretan. Za vrijeme trajanja tekme mi smo bili jedini koji su navijali u tom bircu. Bilo je totalno smiješno. A iza nas su sjedili Rusi, koji su navijali naravno za Ruse, a mi za Hrvate. Mogu je čak i nekakav fight ispast, ali nije. Mi smo pacifisti. Russia dissolved into tears. Fantastično, ali ti možeš zamisliti da smo u polufinalu, ej. Ovo je ludilo. Jaki su bili u glavi. Cijeli stadion očekuje da će dati gol. Teško dati gol, znaš, kad svi očekuju. Cijela ekipa je bila ovih 6 dana na jednom visokom nivou i to je Dragi Bog radio. Da sumiram,
Stvarno smo se zabavili u Grenobu. Bilo je odlično pričati i predstaviti naš film, ali imati ga u konkurenciji s jakim stranim kratkim filmovima. Naš film je ušao u 30 filmova na festivalu od preko 2000 prijavljenih. To je stvarno big deal. Povratak prema Zagrebu bio je isto tako zanimljiv. Opet kroz Francusku, Italiju. Possibile prenotare un tavolo per due. La sera siamo chiusi? Chiusi, ok. We are open just for lunch. Dio Slovenije pa do Istre u konobu Stari Podrum u Mumjanu, jer bili smo u blizini. A tu se desio i odličan Fiorentina steak. Put za Zagreb bio je brz, uvijek imamo temu za pričanje, sve prođe za čas. Ali jedna stvar nam nije jasna. Što je to anonimni klic? Možda nam je jasno, ali si to ne želimo priznati.